Kulea waimotai munene wa miao kana kaunti attorney kaunti ya Masaku Wakili James Kathili niwawetekana uthukumi wa kaunti ya Masaku uendeea na kutambaika nundu wa memba mbunge ya kaunti ya Masaku Kulea Kuvitukithya budget ya mwaka wa 2026 ilikiile na muonza na mwenenthi wa Masaku aendeye na kuumia nundu wa kukosa uthukumi ngalikoni si uvathukanu. Ingi Kathili niwawetekana vaibandu vetikilitwe mwenenthi athine nundu wa ateti alame kwenda kuyanisha mawendimo ene yu aimakulia amemba asuma mbunge ya kaunti ya Masaku mekalendi kuelezea mwenenthi kana mekalendi mewane na mayandika balua wa kuelezea mwenenthi nikana atonyo kuelewa thina vala wi mbungeni na ethi wa TO wavitukithya budget esu kwa mituki ila itonyekana. Na nienda unene ya maundu methi tumayendeea pa silikalini kana kaunti ya Masaku. Sana budgets ila ikutuikania kwa mie kwa county assembly. Wanena na ma-MC amwe measia mayenda uvitukithya nundu wa kitumiki. Wanena nange mayasia meenda uvitukithya nundu wa kitumiki ya. Lakini kila matenda uweta nikana mwenenthi wa Masaku niwendee na kuumia. Na nota baite mundu wa kukila kwa siatilili. Thino wonekana wendeye ni wailo mino. So in short, kila tuteumanya yuti mwa iwa nyanya financially iya ni yambiye tene. Na nitu isikute budget tuina mbesa sia ndawa. Nini isikute budget malelo maisoso. Na iti isikute budget sindu mbingi za kuikika. Yuti tuika kana tukite kindu kiitwa El Nino kikwambia mwa iwe 10. Na El Nino hindi tikwenda mbesa ila siitawasi emergency funds. This is one that's that's factored in the budget. Nitaeleza melelo la mena thina mema seubie. Nitaeleza you of course masibitali yange maina ndawa na wa Kulea executive miasia kana ndawa iko nundu mbesa itumika na kwa huo kwa mbesa itumika assembly matekiti approval. Kugila ti kwa asia yutaenenthi Masaku tienda asia atilili. Thino wipo battle of egos ambayo kuya kando mumina na maundu ma budget. Tundo either budget yina thina kila taile kuona ni official communications nikienda tukamana this is the position of county assembly written ekatuka kita kuiwanga ndenda tafadhali alamu we concerned. It doesn't matter tundo no, it's a matter of development kana undu anduma county government county ya Masaku maleza maitetheka andu meambia kwenda masibitali mke wa kuindawa na wa kulia kuindawa ni kitundu kuina budget ye kiatwa nije kalilo nano nije kalilo niki no mu release undu ibiana na moyasia. These are our objections nikienda with the course has been taken kuti enda kwa sia yutaenendi wona kindu kiiche kite solved in the next 1 week. And because we have a right to be itaele uthukuma one way or the other na tani mwenenthi wa Masaku mukunikula wa Masaku na ni wakili kindu kieche kite solved, we have a right to petition Senate nikenda tumanye yothi no ulawi na uthi na no tundo at the end of the day ndiye nda kuegemea upande wowote lakini ite ndo manai ulawi na thina ulo kutuma budget itapita no ulo tumite budget itoka kuya no tundo what I know county kana uthukumi wa county ndo ile kwa ni mundu kana personal interest